Turakombitwa Karimi ndi nominated MC ndene bunge Meru mbumita Kangeta ward ndene Gembe Central na okairi ni vice chair kana munini o chairperson o committee ratu ta land economic and fiscal planning ndene bunge Meru. Inkwenda kumenyithia antu betu sana sana antu babumite mawa na rinjo ne Nyambene na Meru yonthe. Batu kurukira committee rande munini oyo vice chairperson to kurukira report irato ita report on the integrated strategic urban development plan for Maua Township and its evolutions from 2015 to 2035. Na bira biotuma mbona ikwena maana muno antu betu bamenya ni ati report ye ni omwambirio yo kwethia Maua upgrade kinya level municipality otamutindwa na antu betu bukiotegera Maua especially uni bumeta Kangeta twatura kumenya Maua niyo ndi quotetu kuma manto ya administration kana thirikari social amenities ira twita for example cibitari Maua town niyo tutega antu banyambene ire town ira nene tumba kuona services na ukiotegera nya revenue in fact ira governor Kiraito ari na muchemani na revenue board end of year celebration party last year kwa ere mbari era yona mbeche nyingi inade imbari era yotonya Maua ba collecta more than 30,000 Kenya shillings on tuko. So ikuona niyo kya kwithira Maua ni kumba generate revenue nene akariba Maua nabo kuringana na mbechire bagwita in terms of revenue ibabati kuona services ikungana na revenue ira bagwita. So kankwenda kumenyithia antu beto ba Maua atiri batu tuye assembly kana bunge ba Meru tuwita ngwereretu yo kurukia report yeu na kuma ni report yo ngavana abati weta noende akathithira tutanga gazettement aka gazette the strategic plan yeu engazeto officially kuma uru governor aeta na mbere aka na charter Maua kenda upgrade kinya level municipality na to bengine obori kwa the municipality Maua re ite na njirembi bira bitu mari munya ndo na funding wona municipality ya na mutindo kana Meru ne kuona ne ku attract a lot of development iya kinya development partners benda ku associate na town ye kinya level municipality tumbe ku expand barabara chetu tumbe ku improve ira tuta disposal management system yetu kana manto asiwarage nenya manto mengi ku na informal settlement kana kinya akariba mu batikara nyomba inthongi sana na manto a waste disposal so inkwenda kumenyithia antu bamwe batu tuwita ngwereretu kumau tuka romba ngavana no arakishe stage wingi ku gazette na kumau tomba kwa upgrade municipality nengo tika manto ya ukurile i procedure tibati kuyokinye itarira ya sana onto imanto ya ukonia thirikari tu na takwende kwena ine ute antu bopinga so inkuromba thirikari na antu ba Maua nabo kinyabo bamenye to baitira ngwere ruterero assembly ba push for haki yao kenda na kungavana ombo batete municipality ya Maua yomba ku municipality.